Ini ketemu kita. Nih. Pas punya. Merry Christmas. Seperti ini dong. Pas punya. Ini oh. Apa sangat tinggal-tinggal. Tinggal-tinggal ini.
payabak po kay katamungan, at yutana po king Aldo na ning pangabait ng ginutang Jesucristo. Kaniting banal akapagmasusyan, iabetala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dariyeng pamilya ng Luz and Sardas Medina, Parish Pastoral Council, St. Jude Village Parish, Fiesta Committee 2021-2022. Pamilya ng Alfredo Arce Sr., Pamilya ng Roy at Josie Espiritu, Pamilya Tongyo, Pamilya ng Mr. and Mrs. Jeronimo Mangalus, Justin Gabriel Angeles, Pamilya ng Marisa Roque, Pamilya ng Lorna David, Pamilya Caballas at Ramonedas, Pamilya ng Larry at Emeline Angeles, Pamilya ng Jaime at Adena David, Pamilya ng Bert at Angie Bautista, Pamilya ng Chris and Julie Benitez, Pamilya ng Romana Reyes, Pamilya ng Orling and Ana Benitez, Pamilya ng Beth Cuyugan, Pamilya ng Attorney Edelberto at Neth Balingit, Pamilya ng Enrique at Manet David, Pamilya ng Jaime at Adena David, Pamilya ng Redoblado at Yason, Pamilya ng Jocelyn Dizon, Pamilya Tolentino at Villanueva, Reynaldo at Lydia Santos, Dick at Helen Galang. Para king Aldo Dangkebaitan di Maria de Leon at Markel Nicole Salamat. Para king espesyal ay intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Lilia Halyare, Liam Samuel Cristales, Merla Mangalos, Mario Pasyon, Severina Limson Javier, Mary Adelaine Tayag, Maria Elena Guzman, Alma Gonzaga, Liam Samuel Cristales, Violeta Reyes, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alanganggang kapaynawan, daring kapatadtamong mayang nabie, di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Fe Rosalinda Cailao, Marcelo Dolores Atroman, Herminio Reyes, Lazaro Saturnino, Severina Dalinya, Primitiva, Lilia, Aurora, Narciso, Leonida Baston, Leonardo at Lourdes Balilu, Federico Imana, Hil Mendoza, Daryl Uy, Jessie Zerna, Conrado Bulanadi,
EJ Mowen Liwanag, Federico Imana, at Hil Mendoza. Jose at Angel De Leon, Wilfredo Dagal, Lutgarda, Nilo at Joel, Onofre Villanueva Sr., Rosario Tolentino, Esperanza Molina, Feli Villanueva, ating sablang kaladwaking purgatorio at detang alanang makaganakapakarela. Antimurin para king kaligtasan ning balang metong kikatamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kikatamong eganaganang frontliners. Siklawud tapungeni para king Horacio Imperata. Kilagyuningid pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Pamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan ni. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal ataw. Adwan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyat-chat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot ni king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiklangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salilamu, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendusyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansani. Ipanalangin mi laring doktor, nurses, at ing sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi loret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagpulan, kaniting krisis. Layon, tayran na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na yinduning Diyos. Sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz,
San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Salamat bumibahit yang Jesus. Anding meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili asa ng parati kay kayuman. At kaya kaante mo rin. Kakaluguran, king kataymikan da rin kay katamong puso, at king mitmong kapakumbaban. Sisyan talangeni ring sablata mong kakulangan, at aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi ka ring banal a misteryo. Iyag kastaya pungining miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sa Blanganghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria,
ika'y buko di kino, ika'y buko din kakatas-katasan, Jesu Kristo, kagumling Espiritong banal, ing ligaya ng Diyos, manalangin tamo. O Diyos, ning lugod di paring sabla, ing dalumdum ali naganap king yato dinina ning dalan, ing masala ng munag ning kekang amanong mi katawang tao. Gawan mo keng meto nga balayanan iting sala, at tapat king kekang amano, banadala miyo ing kekang biye king yatong manenaya. Itingan po adon mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Makayamayang tatangalan, in talapamaritang daratang, daralan karing kabundukan, magdalang mayap a balita. Ing balita ning kapayapan, magdalang tula. Ipabalo na ing tagumpe at sabyang king Sion. Ing kekang Diyos, ariyo. Detang magbante king syudad, kukulisak lang miyabeya beking tular. Akakit da karing sarili lang mata, ing pamagbalik na ning Gino, king Sion. Mangulisak kayo king tula, miyabe-yabe kayong magkanta. Ikong kakarinan, ameng alasak ning Jerusalem. Pamatulaan na ning Gino, ing balen na. Linigtas na ing syudad na. Gamitan ning Gino, ing banal ng upaya. Iligtas na laring memalen na, ating mabilugayato, iti akit na. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos, para po king dalitang pakibat, ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Ulitan tayo po. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Danitanan niyang bayong dalit ing Gino, uli ning makapagmulala ng depatan. King sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Pisag ning Gino, ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakit ng tune, ing pangako na king baden Israel, nakelingwan, karelamit muyang lugod, ampon katapatan. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Ing lugod ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Dalit ka king Gino, uling masaya ka, o meto yato. Purian ye, kambering dalit, at kulisak ning tula. Ing tagumpe ning Diyos, ikit ding sablang tao ning yato. Dalit kong kapurian king Gino, manigtigan kong lira, tipunan nyo ring trumpeta at tamburi, at kulisak kong mitmong tula, king Ginong ari tamo.
ing tagumpening Diyos, ikit ding sablang tao, ning yato. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kanitang minuna, king dakal at miyayaliwang paralan, migsalita ya ing Diyos karing kaya katamong pipumpunan. King kapamilatan daring propeta. Dapot kareting tauling aldo, migsalita ya kaya katamo, king kapamilataning kayang anak. King kapamilatana, lelanganin ning Diyos, ing meto sikluban, at ing anak ya ing tilduanang talapagmana, king sabla, king kapupusaning panahon. Ya ing maslag ng sala ning ligaya na ning Diyos, uling ganap ning kawangis, king kayang kadiosan. Ya ing mamantini, king meto sikluban, king kapamilataning mayupaya ng amano. Ngeni nga linis na nala, ring tao, king dungis na ning karelang kasalanan. Linuklukya, king dane ng wananing Diyos, ang mayupayang tuto, karin banwa. Nung makananong ing lagyong biniening Diyos, king anak, lalagpo siyang palak king lagyo daring anghel. Makanya niyang makapaygit palak karela. Kapilan man, napasinabi ning Diyos, king kanino man, karing anghel. Ika ing anako, king aldoy ti, meging ibpamo ko. Ni na naman sinabi, king kanino mang anghel, ako ing meging ibpana, at ya meging anake. Antimurin, inyang malapit na niyang itubod ning Diyos ketiking yato, ing kayang anak apangane. Sinabi na, sukat ding samban ding sablang anghel na ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakatapong eniban parangalan ing maya pabalita. Itangan po, ing meto ngayaldo banal, daratang ya kaya katamo, meko keni, ikong sablang bansa, at sambanyeng Ginoo. Kingaldo iti, ing meto nga maulang sulu, sinlagya king yato. Ingino manatiliya kay kayo, At kaya ang timurin. mamamasa king maya pabalita agpanggang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bayuya melalang ing yatu at tune ing amano.
Ingamano kayagom nening Diyos at nung nano yung Diyos, ingamano makanyan niya naman. Iba't paking kamumulan ingamano kayagom na nening Diyos at king kapamalata ning amado, lelangan ning Diyos sing sablang bagay. Nanuman ning melalang, alang may palyari, nunemo, king kapamilatana. At tsukeya, ingbye at ingbye, ya ing migdalang sala, karing daw. Saslagya ing sala, king karalumduman, at ene adayig ning karalumduman. Tinubod nening Diyos ing meto nga tao, ing lagyuna, one. Dinatangyaban mo niya patutu, tungkol king sulu, banking kapamalataning kayang pami patutu, maniwalala ring sabla. Aliwa, ya iwan ing sulu, dinatangyaban mo niya patutu, tungkol king sulu. Ing amano, yang tune sulu, adaratang king yatu ban mo niya sala, karing sablang daw. At tune, ing amano king yatu, dapat ene akilala ning yatu, agyamang ing yatu, lelangane ning Diyos, king kapamilatana ning amano. Dinatangya, king sarili ng balen, dapat sikwilde ring kayang kabalen. Makanyan man karetang tinanggap at may niwala kaya, pigkalubna, ing karapatan maging anak no ning Diyos. Meging anak no ning Diyos, king kapamilataning daya, o ning pamitaning laman, o ning dapat ning daw. Ing Diyos mismo, iya ing ipara. Ing amano, meging tao ya at may kiyagom ya kay katamo. Ikit mi ing kayang kamalan, amit mong lugod at katutuan, at kamalan na mga intulid mong bukod, king bugtong ng anak ning ipa. Minye yang patutu iwan tungkol kaya ngana. Ya ingamanwan ko kanitang sinabi ko kay kayo, datang yang kaibat ko, dapat may gitya ka na ko uling bayo ko pamibait iya at tuna. King ganap ng lugod, itamungan, mirinan tang kanwanan, pigkaluba na katamong kalam, ae makanyan-kanyan. Pigkalubne ning Diyos, ing batas king kapamilata ng Moises, dapat ing lugod na't katutuan, miras ka ring tao king kapamilata ng Hesu Kristo. Alapang nino mang menakit king Diyos, dapat mi pakilalaya ing Diyos, karing tao, king kapamilatana ning bugtong ng anak. Ing anak, akayagom ning iba, king panga Diyos, at kaluguran ng tutu. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kegatang galigtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kay ngayon sa blat. Maya payabak po. Merry Christmas po. Merry Christmas. Pakipugayan talapuring kasiping tamong sisimba, kaniting kaurasan na Merry Christmas karelangan. Pakisabi po. At dinantaya pong masika na palakpakan ing ninyo Jesus, kaniting kayaldawan ning kayang pangabay. Inya pong anak-anako pa mo, ating ko pong paboritong panalben a programa, King TV. Mekad, ding aliwake kayo, inyang dinalan ng pangayanak, balude, iting programa king telebisyon na yamanwan ko. And the title of the TV program is Batibot. Batibot. May segment po ang Batibot noon na ang tawag nila ay Alin ang Naiba. Alin ang Naiba. Segment ne pong Kuya Boji at iya mismo sabyane ikantane iting alin ang naiba kay bading papakit na nung nano laman kareta pilinan me nung nano yung makayaliwa kareta. Ewari po. Nga ng Kuya Boji. Alin ang naiba, isipin kung alin ang naiba, isipin mabuti, sabihin kung alin, isipin kung alin ang naiba. Halimbawa po,
Ono mongi kayo po ing papamilinan ko ngeni. Na po, sabihan ko reting amano ke kayo, pilinan nyo nung nano ing makayaliwa, kareting tunggen ko, kareting sambitlan ko, ngening Pasko. Nga po mo ngeni ke kayo, mamili kayo, rose, ilang-ilang, sampagita, akasya. Ay, kagaling na rin anak, Pasko pin. O ini pa, Jingle Bells, Holy Night, Silent Night, Joy to the World, Leron-Leron Sinta. Ay, pangagaling na talaga. O ini pa po, Chicken Joy, Coke, Royal, Sprite. Very good. Very good. Pasko napin, makibat kayo, masikan na. Pasakitan tayang bagya. Ne po, pasakitan tayang bitak. Iti, Marian Rivera, Bea Alonso, Angel Locsin, Apong Puring. Eh, sasabihan ni Angel Locsin. Halatang halataya. Ne po, Apong Puring. Mas pasakitan tayang ngeni. Pasakitan tayo. John Lloyd Cruz, Coco Martin, Alden Richards, Among Norman. Weh, sabi ko na kung piliin natin. Sige, last na po. Last na po. Alin ang naiiba sa mga ito? Noong panahon ni Jesus, saserdote, Saduceo, Pariseo, pastol. Pastol, ne po, pastol. Baliyo po ba inyang kapanahunanan ng Ginoong Yesus, ding pastol kanita, aliwang aliwala, ing pangakilala karela, ne po, nasa tigtabi lang sila. Nasa laylayan lang sila. Pag sinabi mong pastol noong panahon ni Jesus, isi nasa intabi lang sila. Mililelela, kayabe. Bakit? Kasi po, aliwala reputasyon ding pastol kanitang panahunan ng Ginoo. Pero miya belaking Pasko. Nano may reputasyon daring pastol inyang panahon ng Jesus? Makasalanan la, mga bulok la, mga rinat la. Ne po, inyapin at sulaking lele, kayabe. Pero king kamatutuanan po, nung isipan niya, pagmasdan niya talaga, itsura na ning Belen, dingiga na ganang atsu kanita, meging bisita na ning Ninyo Jesus, kaya bela ring pastol karete. Pero kanita alile, pero kang Jesus, king Ninyo Jesus, king Santo Ninyo, king bingot, king anak amalati, deti tinggap na la ewari, anting bisita na. Elamilele, nune ikwarang miyabe, uling kayabe naman po talaga. Yapin po iti ing payabot ng mensahe, ding kapaskuhan king balang metong kay katamo. Ang Pasko ay para sa lahat. Ang Pasko ay para sa lahat. Walang nasa tabi at walang dapat isinasa intabi. Impong Pasko para yakaring gana-gana, para yakaring sabla. Alang dapat mililele, alang dapat kayabe, dapat gana-gana, kayabe. Kim Pasko, kayabe la, balang daw. Lawan niyo po potang Pasko, ulingin Pasko, balo tamo, iti karing anak ya ewari po. O ba't mo potang Pasko, lalong itamong matuwa, maging anak tamo. Ale, kayabe tamo, itamongan, aliwa mo, ring anak. Matuwa, anak, kalulo, makwalta, atinan, o dimot man yan, lalaki, babaye, kayabe ringe, gana-gana. Among, kagana-kana po ni nga pong Ginoo, ne po, alayang pinili, gana-gana, inabe na, ewari. Kagana-kana po, kayap na po talaga. Dinge gana-ganang kayang bisita, alayang pinili kareti, gana-gana, paluba na ewari, king lalabangan, king Belen, ewari. Kaniti pong penandit, pakamalan kong kakaluguran, keni king pisamban ngeni, keni king pisamban ngeni, ita mo puwari ngeni ing mabiyang Belen. Ing balang metong ke katamo, ita mo mawari ngeni ing mabiyang Belen, kaniting pamikatagun, kaniting penandit. Keniking parokya tamo,
tutu pinamang Pasko, ating Pasko, uling e gana-gana kayabe, alang mililele. Pero tanong ko lang po, bilang hamon at imbitasyon na rin sa bawat isa sa atin, kumusta na kayo mo po? Ikaw kaya, kumusta ka? Ngayong Pasko. Tayo kaya, kumusta tayo? Pota naman mo galang, at inta pa palang alileleng taong pakisabyan. Pasko na kapatid. Pota galang, at inta pa palang taong iwasan. Itang pota nga kakit me, ikit me. Kitang emo asahan, may bukang mas pakasalo, may bukang makamate. Impasko para yakaring sabla, alang milileleng mapilan o yaliwa. Kadwa at tauli ko pong pundo. Ang araw po ng Pasko ay araw po ng pagbabalot ng regalo. Pasko, regalo. Inyapin pulawan nyo, balang Pasko, bisa tamot ali, ding anak, ewari, manaya lang nga ginaldo din. Manaya lang regalo din. Ang Diyos mismo, kagabi nga po, sa homilya ko, ang Diyos mismo, binalot niya ang sarili niya, nagkatawang tao siya, upang siya sa atin makiisa. Malino yan po, king pamamasa tamo, po. Nung pakintin dyan may miyama-sama sing mipas sa ebanghelyo, mumuna nung lawan may mababo, may akwa, mga lalam na rin amano, ebanghelyo ng San Juan Pero nung mag-focus ka mo, kaya tang ama nung mi katawang tao, yari na yung pisasabyan. God is our Emmanuel. He is with us. God is with us. Migbalot ya, binalot na yung sarili na, ban kanita ke katamo, makipamaleya, makipagsantungan niya. Ban kanita masakwayang intindihan, king simpleng pamangamano, king amanong siswan, makipanuknangan niya. That's it. Makipanuknangan niya. Kwento mo po. Atin po kanong metong lalaki, atin niya po kanong seseng na kalababi. Atin po kanong metong lalaki, may alaga siya, mga baboy na matataba. Deti pong babing si sesen na niting lalaki, ila po ring maging sangkanban kanita, mamangan la aldoldo ning familyana. Ila ring kapanintunan pa mga biyayan da, reting si sesen ng babi, ban kanta aldoldo, atutustusan da, ing nanumang karelang pamangailangan, gastusan ning familyana. Minsan po alam ninyo ang lalaking ito, laking pagkagulat niya, nang mapansin niya, matatamlay ang mga alagang baboy niya. Isa-isa sa kanila, pumapayat ang mga baboy niya. Masakit la at metong-metong kareting babi na mamamatela. Siyempre po nga, kupin kayo, iting lalaki, mga biyaya na la. Po, ing pamanganda aldol doning familia na kukunanda lang. Kareting potang makapamisalila, kareting si sesen ng babi. May nga diya po kano, kingapong ginu iting lalaki. Nga na po kano, king panalangin, king Diyos, niting lalaking ating seseng, mga tabang babi dati. Panginoon, bilis naman po, pagalingin nyo naman po ang mga alagang baboy ko. Nga na po. Panginoon, please po, nagsusumamo po ako sa inyo, pagalingin nyo po ang mga alagang baboy ko. Unti-unti po silang nababawasan, namamatay isa-isa sa kanila. Baliyo po king inaasahan niting lalaki, may kibat yung nga pong Ginoo kaya. Baliyo yung pakibat na ning Diyos, kaniting mga ding lalaki kaya nga na. O sige, nga na ning nga pong Ginoo, pagagalingin ko ang mga baboy mo sa isang kondisyon. O sige, pagagalingin ko ang mga baboy mo sa isang kondisyon na bukas, pagkagising mo, makikita mo rin ang sarili mo nasa kural ng mga baboy. Kasama kanila sa pagtulog at pagising. Kasama kanila kumakain sa kulungan nila. Sa madaling salita, magiging baboy ka katulad nila. Nga na ni nga pong Ginoo, kating lalaki. Bali po yung pakibat na ning lalaki, nga na po, sige po Lord, sige po, patayin mo na lahat ang mga baboy ko. Nga na po niting lalaki. Kutang mo po, simple yung kwento, kaya mo bang maging kapamilya ng mga baboy? Ita mo po, agyuta mo bang maging
Familyada katamo ring babe, manok nangan king kural, matudtud migigising mamangan king kural. Marahil ang iba sa atin ang magiging sagot nila ngayon ay ito, no way, ano ka, padre, hello? No way, among, magpapakamatay na lang ako. Hindi ko yun matatanggap na magiging mababang uri ako ng nilikha. Pero oy ni po ing mas katanggap-tanggap. Ito po ang mas hindi katanggap-tanggap. Pansinin ninyo na ang manlilikha ay naging isang nilikha. Ale, na ang manlilikha ay naging isang nilikha tulad natin. Masahol pa siya sa mga baboy. Ngunit iyan po ang Diyos, pinili niya na makipamuhay sa atin, maging isa sa atin, pinili niyang ibalot niya ang sarili niya upang tayo ay maging katulad niya. Kumbaga, nga kupin kaya kayo, nga pong Ginoo, may katawan niyang tao at may kisaw tiya kaya katamo, ban kanita itamo, ing Diyos, iya mismo, bebaning sarili na, ban milibelya, king balang metong kaya katamo. Bayo kaya pupupusan, ing humilya ko, papamilinan da kayo mo po, kareting adwang kanda, na atin lapong payabot king balang metong kay katamong ening Pasko, at buriko, ing metong karete, yang bakalanda mo. Atin pong kanta, nung ko magkamali, first year of high school ko kanita, inyang miyuso ya iting kanta. At nakong king kaburi, putang daramdaman ke, iting kanta, kasi masanting yan. And I know, I believe, you know this song. The title is From a Distance. From a Distance. Kanita at nakong kaburi, putang daramdaman ke iting kanta. Oh, God is watching us. Oh, God is watching us. But He watches us from a distance. Isipan ko, bala mo yata makapanahon king Pasko, iting kantang From a Distance. Lalawa na ka, babante na ka, antabayana na ka, pero malawot ya kay kata. Wari po, ingapong Ginoo, eneman from a distance kay kata mo. Ing kantana ni ngapong Ginoo ngening pamasko nano ya, Emmanuel ya. Emmanuel ya. O Diyos at Diyo busal mi, akayabe mi. Nga na po. The God we believe is not a God watching us from a distance, but He is our Emmanuel. God is with us. If there is one thing I want you to realize, I want you to feel this very moment, this Christmas day, sana po, ing pilinan tamo at mibiyebye tamo, at palablaban at pabiyayan tamo karing puso tamo, yapin ing kantang Emmanuel. O Diyos at subusal mi, o Diyos, kayabe mi. Pasibayo po kay kayungan, Merry Christmas po, at palakpakan tayo pong masikan. Nga pong gano'n. Talagad ko po. Sasalban tayo po. King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong aginutang, pingagliking upaya ng banalay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukulok wala ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasobrang meding mete, at king biya alananga. Amen. Ing Diyos, kaya betaya kang Jesus, kambening maragulatula at kapanaligan, manalangin tamo kang Jesus sa ginuta mo, at karing balang kayadwanan ngayong anbong maniga po, Ginoo, manatili kang kayabeme. Ulitan niya po. Ginoo, manatili kang kayabeme. Para ka ring magmasusing mitmong tula king Pasko. Pasalamat taking Ginoo,
para karing manakit tula karing karelang pibale-bale kaya kaban Pasko. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabeme. Para karing anak abatulangin, pasalamat taking Ginoo. Para karing anak amanaya king karelang dake, king kamulog at saya, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabeme. Para king sablang pamagmalasakit, magdalang kapayapan king yato. Pasalamat taking Ginoo, para karing bansang anggangeni milalaban, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabeme. Para king kasalpantayanan, amiyabi kaya katamo. Pasalamat taking Ginoo, para king mas matinding kasalpantayanan, ami tulak kaya katamo, munye, lalong maraguladaki, ning bietamo kang Jesus, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabeme. Para karing kayanakan, amakibalo kang Jesus, at ating kapanaligan, pasalamat taking Ginoo. Para karing mag-alinlangan, at makibalo king karelang pupuntalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, manatili kang kayabeme. Ginoong Jesus, manano na sa nanging maya papalita, ame itong kake kami, magdalang kapanaligan at tula karing dakal, at tayranong lugod keka, akapatad mi at Ginoo, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong daon, matanggap ya, arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon, karing gamat mo,
King ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa mayupayang tutu, peki kasundo na kami kaya kaniting magligtas ng operang Kristo. Manano na sa nanging ayin mi king aldong iti, ibayo na karing puso mi ing pamakikasundong ito, at makaibiyekeng gana pakapuriyan keka. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginoo manatili ya kaya kayo, At keka antimori, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan daying Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karabat dapat at matuli ding pasalamatan dagang barati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilata ng Jesukristong Ginume. Kingaldong iti sinlagya, ing meto nga bayong suluking yato, ing Diyos may kisan metong yaking tao, at ing tao naman akasan metong ne ing Diyos. Ing alanang nga mano, pisana na ing ke kaming kainan, at inalila ng biye ing ke kaming kamatayan. Tutuyang pagmumulalan iting pamisan metong ning Diyos at ning tao. Babalik ng Kristo king tao ing kalam ning biye alang kapupusan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye, kapurian keka, at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanalo ipay, kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, at pe pasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kanide. Iti yung kalis ning kanakong daya, hing daya ning bayo at talanganggang tipan. Hamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kabi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan miyo ipain kamatayan at pamanyobli ng mebya ng anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming bepay nawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na ding anak mong di Norma, Fe Rosalinda, Maria Paz at Onofre. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan, kabamilata ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan na, kambenat kaya, ibang mayupayang tutu kagum ning banal na Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman kingalan hanggang. Andi mo pong anak ng inampuning kay katamong malugod agino, maus tamong inikaya karingamanong tiro ning Emmanuel kay katamo. Ipangi at subanwa Misamban yang lagyo mo datangin kayarian mo may panintuan ingog mo ket isu lipantiban noa mi pamintuan ilungmu ing kakanami ing aldo ibiemu ke kami king aldo ngeni ampoy patawad mo ke kami
ding salami keka anting pa mamatawag mi karing di kasalake kami makay muke pay sa ulking tukso nunay kabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, man king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manay naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka ikayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakit tapo ngening, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayo ng sabla. Niyo, ing kay katamong Emmanuel, ing Ginong Yesus, ing kordero ning Diyos, milalakok ing kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos, king dulang ning kordero. Ginoo, eko batampang tanggap keka, dapot ikas niya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Talakatap. Manalangin tamo. Iba ing anak kami bayit ngeni yaing talapagligtas ning meto ketawan. Gewa na kaming kekang anak. Sa lubungan na kesana king kekang kayarian anong nuyang mabibye at magari kambemo manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po sa guli para kayong kapabaluan. Most of us, if not all, are now aware that the recent Super Typhoon Odette has left devastating effects on our brothers and sisters, specifically in the Visayas and the Mindanao regions. There have been loss of life, homes, property, businesses, even the very little that many victims had. It is on this note that our parish and other parishes join hands in answering the call of our Archdiocese to come up with means and ways to reach out to our brethren ravaged by this super typhoon. The companions of St. Jude, our collectors, will now go around for a second collection, the proceeds of which shall be forwarded to the Archdiocese for our relief operations for the victims of Odette. It is Christmas, the season of giving and sharing. Let this dictum work in our parish. Thank you for your generosity. December 26, tomorrow, is Holy Family Sunday. We will have the regular Sunday Masses tomorrow at 7:30 and 9:30 in the morning and at 5 in the afternoon. Thank you and Merry Christmas. Talakatap. Inginu manatili kay kayo, At kaya antimurin. idukuyo ring bundukyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Inyang dinatangya kay kami anting medo nga tao, inganak na ning Diyos, simbulat ning dalumdum na niting yato, at kitmane iting banalabeng, king kayang ligaya. Ing Diyos, ning alanganggang kayapan, isambulat na naman sana ing dalumdum ning pamikasala, at pasalano ring puso tamo, king kayang kabanalan. Amen. Amen. Ing Diyos, tinubod mo rin kayang anghel, karing pastul, banibanduing maula ng tula ning pangabayit ning talapagligtas. Katman ako sana king tula at gawa na kayong talabando ning kayang mayap a balita. Amen. Inyang ingamano mi katawan niyang tao, ing yato mi suglong yabanwa. Ipagkalub na sana kay kayo ning Ginoo, ing kayang kapayapan at kayapan na pilubluban, at ing pamakikaluguran karing sablang manok nangan, karin banwa. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banali Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, miyampang ne, umena ko nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos.